Ni athuri a gikundi kia Inua Wazee kuma itura riria kiria gicigo bunge kia Manyatta makithathaura miario ya gavana wa Embu Cecily Mbarire iria riti mwena riocio kivunguria macini cia kuigeria cia thothaiti ya mburugu varia thithithirio na thengia gukorwo thirikari yake ni iraumbika mitaratara ya kuvurana na ungumania mathibitarĩ ma mwingi wiwanda wa nurathia na mbere na kuonekana na makiria thibitarĩ nene ya Embu. Makiari matongoretwo ni menegete bo Joseph Wega ni maugite gwa kavinda ka miaka 10 ekari ya Embu ni manyaririkite wa kuigana kumana na kutharara kwa utungata wa urigitani makiuria gavana kuvata giko kionthe kiria kirarigiria utungata wa urigitani kugacira. Gavana ngukwira thina uria wi thiini wa Embu ndumite vandu vengi andu aria winao thiini wa mathibitari ma level 5 na madispensary maria mena guku mundu uyu aina chemist yake mundu uyu aina private yake mundu uyu nike wivaria ni thirikari yako ni atungata thirikari kana thi utungata wira wake ndawa ni imwe tu angikorwo ni ugwitikira ndawa eno awa governor bururi wetu no wagire mundu angorwo ni wira wake agwe ni wira wake akuthikuruta au mwene wa thirikari. Makauga mathina mama makathia na mbere na kuonekana andu wengi ni magutamia yao na gavana Mbarire nikio gakorwo koroto makiuga na maragwata mbaru ritana riake ria kurugumia rigitani wira aria makagwatikana na ungumania. Maitu ndukanoge nyanya tiga kunoga menyerera muno bandu ndukabugire to riaku no rito riaku ni riega no vau kinyete thie na mbere no caria ndo maina gukurungu tigana na aya maina kuwa acio no maratuthokania tondu wa manengera mbia maraoka tutikumenya kora ikurira dawa cia uma kura ke murigwira kwa madam Mbarire kora kwa dawa cia Embu ingivurwa zero yako ni cia Embu County dawa icio itingivota kwewa ni ndagitari athi akendie wake tondu ina zero ya Embu County. Muthenya wa kathatu wa kiumia kithiru gavana Mbarire mbere ya mwingi no gira makiria na wiwanda wa gukorwo kionekana wana nginya irio cia arwaru ni rongomanua varia ugite no ivaririte wa kuigana kurwa na ungumania ucio. Ciumia igire thiru twagurie ndawa cia milioni 42 na twahakikisha guti vandu itari lakini umuthi kwi report mberwe ndawa ni irae wa level 5 shetani ashindwe tu korora ati nginya irio ni ciagwa riu nenda Nene siriji ati ni muvatu giko kumbe bado no kiwa wo riu mumona ngiuma ngoma ngingatagandu mumberewe ni mwegwa mumberewe tondu kwe bandu bakinyagia nginyo kanoga atumia ni mucio uranoga rimwe mucie mundu ni osa kithanju kariba mwana wego kamwira dukandetere urimo gwakwa na karungara umombetekirie rimwe kiatia ndomere kithanju nigetha ndu mamenye ugumekaga miaka 10 tutingithie na mbere kwa wikaguo nigu gutigira rigitani ni maratungatira mwingi kuringana thirikari ya kaunti ni igithitie macini cia gukanyithia irore arigitani thibitari ya Embu no triu ni kuronekana ta kwa mitaratara ingi ya kugitira wiwanda wa irendekana thibitari cio. Vandore Vakameme TV ni mwana wa Keria kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.